عام شيخ مفودة بسامة الخير والدين الذي أريا مدينة جن مدينة جرم ما سيد بالي مدينة أريا مدينة جن مدينة جرم ما سيد بالي مدينة كيف الدريم ربي عندما دبرك ما في يورو مدينة مجولي جيدو ما برنادو تاغوما في مكاورو ما في مدينة ربي كسل ما وانجو جيدو ما وجم طريقة غندو مدينة بلا بيتش فيتشا كلا غوتروكا ومم سبي ما ورو مدينة كون سنة نينا كون كيري دي بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب وما أتاهم مما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تعريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان تعليم على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كفل أو توضيح اللسان أو وجوب لغير وقف أو إدغام لغير مدغم أو إظهار لغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب لغير مكان التمام والكمال والمقدر من كل الإلحان اغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تواخذنا يا مولانا وارزقنا فضل من قرأه معديا واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان نبهنا قبل المنايا عنا من الغفلة والكفلة نبهنا من عذاب الجحيم بسؤال منكر ونبه من الطغيان وبين وجوهنا يوم القيامة وآت كتابنا بالنيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وسدد ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بجبراتك يا ديان. اللهم استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان أعطنا جميع ما سألنا به في السر والإعلان وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم زينا بزينة القرآن والبسنا بخلق القرآن وآتنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونة وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وارفع درجاتنا بفدية القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وبكل حزب حسنة وبكل نصف نعمة وبكل ربع رفعة وبكل ضمن بناء. اللهم ارزقنا بالالف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خلانا
وبالدال ذنوبا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاي زلفى وبالسين سناء وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء ظهرا وبالراء ذكرا وبالعين علما نافيا وبالغين غنى وغناء وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم موئلا وبالنون نورا وبالواو نصرة إليك يا الله وبالهاء هداية وباللام الألف لقاء وبالياء يسرا وبالياء يسرا وبالياء يسرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الطيبين أجمعين اللهم بلغ ثواب ما قرأنا ونور بركة ما تلونا هدية واصلة مقبولة سيدنا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أصحابه والمهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى روح شيخنا وقدوتنا ووسيلتنا ومربنا بالفيوضات أحمد بن محمد بن سالم التجاني رضي الله عنه وإلى أرواح أصحابه وأزواجه وذرياته وخلفائه ومقدميه وتلاميذه جعلنا الله منهم وإلى أرواح موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعل الجنة مسكنهم ومأواهم في جبال سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا وارحمنا إلى ما صاروا إليه آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر من نصر الدين رب اجعلنا منهم واخذل من خذل المسلمين رب فلا تجعلنا معهم اللهم انصر من نصر الدين رب اجعلنا منهم واخذل من خذل المسلمين رب فلا تجعلنا معهم اللهم انصر من نصر الدين رب اجعلنا منهم واخذل من خذل المسلمين رب فلا تجعلنا معهم آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ربي بالمصطفى صلى الله عليه وسلم بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى صلى الله عليه وسلم بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى صلى الله عليه وسلم بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ñaagi Allah daaka o fuɗɗi ne Allah jaɓa duwaw amin o hande woni timmode golle ɗe amin capannayyi goho yasin yimɓe mbaɗatno o puɗɗen ko ko capannayyi goho yasin waɗeteno hande noon Allah newnani en wadde deftere nde silki alqur'ana eɗen jogui ɓe cellani kadi ine meɗen kadi eɗen ñagonoɓe duwaw eɗen joguiɗi hono mawɗo meɗen ene hewno dakade ne wiiye Ba Mamady hewno dakade ɗo dagdoɗo e Ba Oumar Touré e mawɓe wonɓe ɗo ɓe foof sak daka ko garanno dakade ɓandu ndu welani eɗen ñaganoma hen cellal nde Allah waɗantama cellal ɓe jaahi alqur'ani lazim e duwanade julɓe foof dendagal ɗo goni e aduna he e duwanade enen koye meɗen kadi nde Allah waɗata kawral waɗa yaajede waɗa kisal ɓe jaahi nabil Mustafa sallllahu alayhi wa sallam mawɓe kadi en diwanoɓe yo Allah ɓoynuɓe ɗe jeese men ɗo ɓe ɓooya dusde en ɓe jaahi nabil Mustafa sallllahu alayhi wa sallam allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim Ba Oumar Touré sakirani en duwaw jokka hankkadi taw kala daka fof so Allah jaaɓi yimɓe mbaɗa jooɗima tan ñande dimanche nde fuɗɗe waɗe yasin ha aset dimanche dewo hen o waɗe set qur'ana ne ñaagui ɗum duwaw kadi beɗe Allah sembinta ɗum Allah waɗa ɗum ñiiɓa eyyi jonɗen kadi miñiraɓe men ɗanniɓe ha e mawniraɓe meɗen foof guila ɗo e leydi ha e caggal leydi fof Allah ɓeɗata yaajede saabu eɗen gandi tinnaroɓe kam ɓe gandi ɗanni en koɓe ɓe tinnaroɓe e daka he no fewi guila wonɓe Gabo ha e wonɓe caggal leydi to ha e ɗo e Sénégal foof woni fof en tinni e fodde mum ha ɗo e wonɓe wuuri heɓe kadi wonɓe wuuri heɓe ene kadi ma ñaagui ɗo no fewi beele Allah ɓeɗa yaajede ɓenne yaajede no fewi ɓe jiiɗa wadde kono noon yaajede nde ne manque
giɗa wadde ko yaajen nde manque maɓɓe eyi hoɓɓe men kadi arɓe ɓe kadi ɓeno kadi Allah newannaɓe kamɓe kadi ɓe jaaha e dow jaam ko wata e dow jaam kamɓe kadi tawa ɓe e dow jaam fof ɗum moƴƴi fof e nahen ko ɗum ñaaga Allah jarama on jarama mbaɗi golle tiiɗe ko wi waɗete almudaɓe so ndendi dula ko yo cilkit deftere nde ha moƴƴa mawɓe ɓe mbatta hen du'awuji maɓɓe ndonon sukaɓe ɓe du'ane wonɓe caggal leydi du'ane awa serenɓe mawɓe ne kadi ñagoɗen ɓe du'aw yo Allah ɓeydu ɗum ye kawru hono ɗum ni kadi ñagaro ya barke Allah e nelaɗo muɗum yo Allah hokku on sutura e cellal ganda on masifaji yo Allah wat barke e moɗon Allah humto hajuji Allah rokka cellal yo Allah junnu balɗe yo Allah moƴƴin batane ya rabbi ya Allah e nelaɗo mum salli ala Muhammad baba joɓe mamta o wi ñaagui duwaw pour agar kayitaji non haɓe keɓa kayitaji jaggue to barke Cheikh Tidiane Umar Touré fof yo Allah newno yo Allah tawno en kadi mo wuuri Allah waydana en cellal e sellirede yaɓe ɓene yo Allah newno yaaɓe ɓene yo Allah newno wonɓe caggal leydi ha e wonɓe nder leydi he fof wonɓe caggal leydi ha e wonɓe nder leydi he fof yo Allah newno barke ceerno seeremɓe muɗum barke ceerno men e seeremɓe muɗum barke alqouranil ajim barke alqouranil azim allahumma salli ala sayyidina allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim maro jaɓen duwaw e maro baba bou ene yettinen konngol kañum no seeɗa assalamu aleykum assalamu aleykum baba abou yaya wi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mi calmini julɓe ɓe o wi ɓe calmini julɓe ɓe calmini dental ngal mi calmini dental ngal ɓe calmini dental ngal gila daka o fuɗɗa gila daka o fuɗɗi ha joni ha joni eɗen mbaɗa dewal Allah eɗen e dewal Allah jettiri ɗum Allah o wi eɗen jettira ɗum Allah no feewi eɗen ñaagi Allah eɗen ñaagi Allah yo Allah junnan en gurdam ceerno meɗen cellal waddanamo hen cellal barke Allah e nelaɗo mum sabu barke Allah e nelaɗo mum sabu barke cheikhana Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu o wi enenne ɓe Allah rendini ɗoɓe yo Allah waɗ emen barke Allah waɗa barke kadi e ɓesguji men o wi yaltuɓe kadi jahani en caggal leydi yo Allah renɓe yo Allah suurɓe dandaɓe gata e kasara sabu barke Allah e nelaɗo mum barke fatiha e salatul fatihi o wi so ɗum ne yawti en jetti Allah e nelaɗo mum oɗo Abou Touré to heedani dental ngal ɗo yo Allah yommu moƴƴere yo Allah waddanmo hen cellal sabu barke Allah e nelaɗo mum o wi enen fof e ɓesguji men yo Allah waɗ hen barke sabu barke Allah e nelaɗo mum barke fatiha e salatul fatihi barke ceerno e seeremɓe mum radiyallahu ta'ala anhu o wi Allah jarama sukaɓe ɓe kadi jarama o wi sukaɓe ɓe tinnima mballi o wi ko ni de woni diine ko ni de weltinta mawɓe o wi alhamdulillahi rabbil alamina allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim seede e ko haali Abou Touré ko nane tan wonɓe kaldan no mbimi so eɗen mbaɗa duwawu Abou Touré ɗo hettani en ɗo so eɗen mbaɗa duwawu gardinen mo hen sabu omo heeɗani en ɗo en mbawa heeɗande koye men kadi o wona neɗɗo mo ganduɗa jawowo haɓde o neɗɗo janoroɗo yimɓe hay babiraɓe wonɓe ɗo ɓe yoga hen waɗa ɗumen comme no dendi ko henni ɗum fof ko wonde neɗɗo belɗo eɗen beltanimo no feewi eɗen ñagonumo du'awu heddi so haala jaleɗe e cakan nati wallahi omo tinni gandirta omo tinni tan ko sa ari a joɗima ɗo e less caali he o heɓoyi nangue to nguleyki jeygol e nguleyki nangue e cuurki o wona toon ha barme o ɓenda wadde ɗum ɗo o rottana yimɓe ñaama ɗum ko tinnare no feewi
eyi kadi enen mbatten hakkillaji enen sukaɓe sen gariɗo tinnoɗen ballenmo gueɗe ɗe o foti wallitede ɗe tinnoɗen ballenmo ɗum no fewi hay goto wasa hollude ɗo wonde ko mawɗo walla kañum fotani wadde ɗum ɗo e ɗum ɗo ala ballodiren hen ko gonga ɗum ɗo fonno ko siftinede guila arwande daka o kono noon ha hande yawtani wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minina onon jomiraɗo wi siftin saabu ciftingol ene nafa julɓe wasaraɗo siftinaɗo joni ɗo mo wuuri neɗɗo siftiroya nde ɗo jonde hono kaɗo haalanoma hen ɗaccumi ɓeyda tinnade hayso mboɗo tinnino allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim e diɓe wodani Allah mawɓe wonannoɓe ɗo ɓe o wi mawɓe wonannoɓe ɗo e dakaɓe ko wayno Hamidou en ko wayno baba Hamidou en Mamadi en ba Mamadi en aywa ceerno Sada en baba ceerno Sada en e woɓɓe o wi e woɓɓe ɓe gondannoɗo Abou Yahya en Babou Yahya en eywa eɓe siftorani fof ɓe o siftorani fof ko mi wattiɓe hen e ba Moussa Yahya en fof ɓe fof wonande yaaɓe ɓe Allah ɓuɓɓamɓe alhamdulillahi rabbil alamin yettode wodani Allah du'anoɗen ceerno o du'anoɗen ceerno nde Allah rokkatamo cellal nde Allah rokkatamo cellal e hattan e yajede e sutura e ndenka sabu barke nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam barke cheikhana Amadou Tijani o du'ana ɗum ɗum ceerno nde Allah ɓeydantoma ɗum barke ceerno seeren ɓe mum barke ceerno e seeren ɓe mum gurdam makko Allah juutnu gurdam makko Allah juunan en gurdam makko juutan e makko ha juuta dendagal mawɓe ɓe kadi eɗen ñaganiɓe Allah nde Allah newnata rokkaɓe cellal ɓe duusa en ko juuti barke ceerno e seeren ɓe mum onon ne Allah jarama on jarama enen ne Allah jarama en jarama ko fuɗɗi ɗon ɗo ko ko fuɗɗa ɗo ko eɗen ñaagui hitande fof arde en ñaagui Allah hitande fof kala tawtoraɗo yo tinno golla golle yoɓe tinno ɓe golla golle ɗe yo Allah newnu yo Allah wallu yo Allah reen barke Cheikh Tidiane taw barke Cheikhana Amadou Tidiane yaaɓe ɓe no Allah newnan ɓe yaajede o wi yaaɓe ɓe no Allah newnan ɓe yaajede e ndenka e cellal Abboune no mbiɗon ni alhamdulillah rabbil alamin Babou Yaya ni no mbiɗen ni alhamdulillahi rabbil alamin Abou ko kanko lomti kam e golle o wi ko Abou Touré lomti kam e golle lomti Baba Oumar Touré golle ko Baba Oumar Touré gollanno ɗeɗo golle joni Abou Touré lomtimo e ɗe golle so tawi woni defande Daka o so tawi rewɓe garani ko min defanno ko kanko defanno kanko Baba Oumar Touré waɗiɗo jamma goto kaw Moussa noddi dendagal dakiɓe e Daka o wi kaw Moussa noddi dendagal dakiɓe e Daka o yewti fodde ko o yewtanno e raɓɓiɗinade tan o wi enen fof Daka o no mbaɗɗon ɗo ni joni no waɗa ɗo joni ni o wi kamɓe fof yoɓe duwano kam mo kanko Baba Oumar Touré eɓe pina tan eɓe jaaha jama eɓe jaaha hajuji mabɓe eɓe pina tan eɓe jaaha jama eɓe jaaha hajuji mabɓe ko won gonanɗoɓe ga won gonanɗoɓe ɗo e barme won gonanɗoɓe e barme yettode wodani Allah ɗum koko yettirte Allah o wi koko yettirte Allah alhamdulillahi rabbil alamin Allah jarama en jarama yo Allah yom moƴƴere yo Allah windu baraji yo Allah ɓeydu ndenka yo Allah udiri yaaji yaaɓe jooɗiɓe fof yo Allah udiri yaaji ɓeyda en cellal ɓesguji ɗi Allah waɗa maɓɓe barke barke Tidiane barke Cheikhana Amadou Tidiane barke Allah nelaɗum sallallahu alayhi wa sallam barke ceerno e seeren ɓe mum allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim gotoroga komam subima wuro Madina kon sunna ñinna kon keri ndena ko ɗum go sosira wuro Madina sanan go welma sabobini perda ma andu weɓani hono Madina ariya Madina gen Madina jarma seydi bali wi Madina ariya Madina gen